ሊቆም አይችልም ነገሬ ሞልቶ ታላፌ ዝማሬ አያገኘኝም ጭንገፋ ጠላቴ ቢዞር ቢለፋ ከትላንቱ የተሻለ ነግሮኛል ክብር እንዳለ ኋላዬን የረሳው ወደፊት እሄዳለሁ እንደገና ክብር እንደገና መንፈስ እንደገና ኃይል እንደገና ቅባት እንደገና ይቆማል ያሉ ሰዎች አወራሉ አይሄድም ያሉ ሰዎች አወራሉ እኔ ግን ሄዳለሁ መጥቶልኛል ቃሉ እኔ ግን ሄዳለሁ መጥቶልኛል ቃሉ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እኔ ሰላምታ ያቀርብኩላችሁ ፓስተር ብሩሴ በዳዳ ባላሎ የቦፋ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ፓስተርና አገልጋይ ነኝ ወደናንተ መጣውበት ምክንያት በቦፋ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን የአምልኮ አዳራሽ ለመስራት ስላሰብን ይሄንን ወደናንተ ልናቀርብ ወደናል በተጨማሪም ቦፋ ተወላጅ ሆናችሁ ወንም ቦፋ አካባቢም የነበራችሁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምናችሁ የዳናችሁ በአገርና በአገር ውጪ ያላችሁ እንዲሁም በዛ ምድር ጌታን የተቀበላችሁ ሁሉ አንድ መልእክት ለእናንተ ያለኝ እሱም መልእክት አዳራሽ እየሰራን ስለሆነ ቦፋ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን በ86 ዓመተ ምህረት የተመሰረተች ስትሆን በዛ አመት ጀምሮ ወንጌል ለማዳረስ ባሉ በገጠር አካባቢ በቀበሌ ገበሬ ማህበር አካባቢ ወንጌል ስትሰራ ቆይታለች ይሄኛው በገጠር አካባቢ ወንጌል ያዳረሰችበት ስፍራ ለመጥቀሳል በአካባቢያችን ባለ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ለምሳሌ በሳራ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ዶከቾ አማኑኤል ሳራ አማኑኤል አረዳ አማኑኤል ቀንጠላማ አማኑኤልና ብሬቻ አማኑኤልን እንደውም በቀጫጩሌ ጉጃ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ያያ አማኑኤል ጉጃ አማኑኤል ልቅሜ አማኑኤልና እንደዚሁም ቀጫጩሌ አማኑኤል ለካይላላ አማኑኤል የመሰረተች ስትሆን በተጨማሪ በአዳማ ወረዳ እንደዚሁም ደግሞ ተምሳአ አማኑኤል ኪሎ አማኑኤል አብራ ጎዳና አማኑኤል በከተማ የራሱ ደግሞ በቦፋ ውስጥ ቦፋ አማኑኤል ዋና ቸርች ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ በከተማ መሃል ረሆቦት አማኑኤል ልን የመሰረተች ስትሆን ይሄን ሁሉ አመት ወንጌልን በማዳረስ ብቻ ስትሮጥና መጀመሪያ የነበራት አዳራሽ ነው የእንጨት አዳራሽ አረጀ አሁን ግን እሱን አዳራሽ ሌላ አዳራሽ ለመስራት ያሰብን ስለሆነ ጅማሮ ላይ ስለሆነ ሁላችሁም የበኩላችሁ አስተዋጽኦ እንድታደርጉልን እንድትረዱን እንድታግዙን ስንል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጥሪ እናቀርባለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እላለሁ ተባረኩ ኦፕሲ እገዱዋ ቀቄ ዱቤ ሰላልቴ እንፍቲኑም ነኬ ጋፈሲያደቱ ቢፍቱ ነፍሲባቱ ገድጌ ይነፋ ፉርማኖ ሊዱፋ nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif yaa baay'atu ani hojjetaa wangeelaa ayyaanuu booseen jedhama kanan tajaajilu waldaa Amaanu'eel Bofa yookaan goda dheeraa keessattidha guyyaa har'aa waa'ee waldaa Amaanu'eel waan tokko isinii qooduu barbaadetan fuula keessan dura jira waldaan Amaanu'eel goda dheeraa yookiin Bofa bara 1986 kan hundoofte yommuu taatu hamma yoonaatti waldaa 10 kan ta'u haxibaa kan baaftee fi waldoota ja'ammoo haxibaa kan hin bayin kan of jalaa qabdu yommuu ta'u tajaajiltoota baay'ee fi paastaroota baay'ee muudee jirti yeroo ammaa kana ammoo haala rakkisaa keessatti hojii wangeelaa hojjechaatii gatii gurguddaa kafalaa jirti waggaa tokko keessatti namoota danuu waggaa waggaadhaan cuuphaa bishaanii gaggeessuudhaan hojii wangeelaa haala gaariidhaan kan hojjechaa jirtu yommuu ta'u
yeroo ammaa kana immoo addaraasha waaqeffannaa ijaarrachuudhaa fi qophii hunduma xumurtee jirti. Addaraashni waaqeffannaa inni tanaan duraa ijaarsa mana mukaa waan ta'eef inni immoo moofa'ee jiguudhaaf waan jedhuufi waldaan kun yeroo ammaa kana addaraasha guddaa ijaarrachuudhaa fi addaraasha miliyoona 3.5 xumuru fixu ijaarrachuudhaa fi karoorarra waan jirtuufi isa kana immoo humna waldaatii fi humna saba kanaatiin hojjettee addaraasha kana xumuruu waan hin dandeenyeefi maatii waaqayyoo kan taatan hundumti keessanuu biyya alaa biyya keessaa kan jiraattan akkasumas immoo waldaa kanatti dhalattaniitoo biyyoota garaagaraa kan jirtan hundi keessanii ijaarsa mana kanaatiif waan waaqayyo isinii kennerraa akka nu cinaa dhaabattanii jaalala waaqayyootiin isin gaafannaa. Lafa jirtanitti iddoon jirtanitti nagaa waaqayyoo isinii haa baay'atu, waaqayyo isin haa eebbisu, nagaa nuu ta'a. Gaddi kee nafaa formaan lolii dhufaa jira malee barkeeraa.